Sa number 8, Digital Career Expo sa Victoria City ang gintambungan sa masobra 1,000 ka mga estudyante. Target sa Department of Information Communication Technology nga malabot ang 2.5 million nga employment sa mga IT BPM sa masunod nga tinuig. Gani sa pagbukas ng Digital Career Expo sa Victoria City, ginhayluman ni DICT Undersecretary ang masobra 1,000 nga mga estudyante nga nagtambong sa seminar nga mangin kabahin sang IT industry. Suportado na ng 3rd District Representative Francisco Benitez kag Victoria City Mayor Javi Benitez ang ginhiwat nga comprehensive digital showcase sa pagpati nga dako ang mabulig sang digital economy ilabi na sa bahin sang pagpasanyog sang government services kag paghatag sang oportunidad sa trabaho. Nakigbahin sa kahiwatan ng pila ka mga opisyal kag tiglawas halin sa IT BPM, Digital Creatives kag Healthcare Information Management. May 25 tanan ka mga exhibitors ang nagbuylog sa Digital Career Expo. We now have 1.5 million jobs in the IT BPM. By 2028, we want to reach 2.5 million. Here's the good news. Sa additional 1 million, industry associations predict that 54% of this will go outside of Metro Manila. Diba? It is really Congressman Kiko's dream for the 3rd District to have government infrastructure programs in place to minimize the digital divide, to embrace the 4th and 5th industrial revolution, to maximize the potential of our people and in the digital space, and to finally have a 3rd District that is a lifelong learning district, that we should always be learning and we should always be having collaborations and partnerships to maximize this.